Mbere yuko tugira ikintu tuvuga umviye imibare. Buri episode yose iri kuri Prison Break yagikoreshwa hagati ya miliyoni 2.5 z'amadolari. Season yayo ya mbere ifite episode 22, ubwo bivuze ko yakoreshejwe budget iri hagati ya miliyoni 44 na 55 z'amadolari. Mu bintu byatumye season ihenda ku rwego rudasanzwe nuko yakorewe muri gereza ya Nyayo ariko yari yaratawe. Ayo mafaranga bayikoresheje urebye n'agatonyanga mu nyanja, urebye n'amafaranga bayungutsemo. Prison Break yaragira kumva ku rwego rudasanzwe ku buryo buri muntu wese wayikozeho yamuhinduriye amateka. Nk'ubu umwe mu bakinyi b'ibanze T-Bag yishyurwaga hagati y'50 na 70 by'amadolari kugira ngo akine gusa. Aya mafaranga nuyashyira mu manyarwanda uratubona ko T-Bag yishyurwaga arenga miliyoni 80 z'amanyarwanda buri uko yakinaga episode imwe. Aha kandi ubuvuze kuri T-Bag gusa utavuze kuri Michael Scofield, Lincoln Burrows cyangwa Sarah Tancred. Ubundi iyi filime ivuga kuri Lincoln Burrows, umugabo ukatirwa igihano cy'urupfu ashinzwe kwica umuntu kandi icyo cyaha ataragikoze. Kubw'amahirwe abafite murumuna ufite ubwenge budasanzwe uza kwiyemeza kumukuramo uko byagenda kose. Uyu Scofield aba ari umugabo wiyubaha ufite ikinyabupfura kandi ari n'inyangamugayo. Akora uko ashoboye kugira ngo azagere muri gereza mukuru w'abafungiyemo, gusa icyo abatazi nuko umugambi uzivangamo n'inkozi z'ibibi. Mbere yuko dukomeza n'iyi nkuru ya Prison Break, hari ibintu byagiye bibera kuri set yayo bitangaje. Uriya mukinnyi wayo w'ibanze Robert nipa wakinyemo nka T-Bag, ubundi sene ziwe ntabwo zakombaga kurenga season ya mbere. T-Bag akinye sene ziwe neza kandi ku rwego rudasanzwe ku buryo director w'iyi filime yahisemo kumukirisha mu zindi season zose. Kuriya kuntu T-Bag yagiraga isura anaravye indimi ntabwo byari byanditswe muri script, ahubwo ni T-Bag abyizaniye kuri set. Uruko bajyaga gufata amashusho y'iyi Prison Break babanzaga gufata amasaha hagati ya 4 na 5 barimo gushyiraho tattoo kuri Michael Scofield, kandi ubwo bafataga n'indi saha bagiye gusoza yo kuzibukuraho. Izi tattoo zari zaranabatwaye arenga $20,000 kuzikorera design gusa. Ni ukuvuga ngo narenga miliyoni 30 z'amanyarwanda yagendeye kuri tattoo gusa. Mu gukina iyi filimi ubundi Sarah Tancred uza gukundana na Scofield yakombaga kuzapfa muri season ya 3. Ni nako bigenda muri season ya 3, ariko abafana base batera urusako kuri Fox River bavuga ko bashaka muri Sarah Tancred uko byagenda kose. Iyi ni nayo mpamvu wamubonye muri season ya 4. Nkuko twabivuze hejuru, bimwe mu bintu byatumye Prison Break itwara amafaranga menshi nuko yashutingiwe muri gereza ya Nyayo. Iyi gereza amazina yayo ya Nyayo ni Joliet Prison, gusa muri Prison Break baba bayita Fox River. Iyi gereza ku ruhande rw'imbere yasaga neza, gusa mw'indani yari yarangiritse ku buryo byabasabye kongera kubaka utundi twumba. Utu twumba twari twegeranye cyane tunashyushye. Iyi ni nayo mpamvu wakundaga kubona abakinnyi babizi ibyuya cyane. Nimba iyi season warayirebye wabonye ko Michael Scofield we na genge yiwe bacika baciye mu mwobo wa toilette. Uriya mwobo kugira ngo bawucukure banawusukure neza byabatwaye amezi 3 yose barimo kuwutunganya. Nubwo iyi gereza yari ishyushye cyane, ntabwo byabujije aba makeup artist kudekora abakinnyi kugira ngo biriya byuya byabo bizagaragare nk'ibyanyabyo koko. Nk'ubu izo makeup z'ibyuya zanakoreshejwe kuri scene iri mu zakunzwe cyane ku rwego rudasanzwe. Iyo scene iri kuri season ya mbere episode ya 5. Ubushyuhe butera muri gereza ari Michael Scofield wabiteye ashaka kureba igihe bishobora gufata kugira ngo abapolisi baba bageze kuri gereza mu gihe imfungwa zacitse. Mbere yuko bashutinga amashusho ya Prison Break yagiye kuzana amashusho y'imfungwa za nyazo kugira ngo yereke abakinnyi be uburyo imfungwa zitwara kugira ngo bizamworohere kuri set. Mu bantu bahembwaga amafaranga menshi buri uko bakinaga buri episode twigize kuvugamo T-Bag we ari ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 hari Sarah Tancred wahembwaga hagati y'75 n'ijana by'amadolari. Ku mwanya wa 2 hari Lincoln Burrows wahembwaga 125 kugeza ku 150 by'amadolari. Ku mwanya wa 2 hari Michael Scofield wahembwaga 175 kugeza kuri 200 by'amadolari. Amafaranga Prison Break yinjije nagazwe neza, ariko hakurikijwe amasede n'amalicense yagurishijwe imaze